Dumelang babore ka mo gae babore ba Sekhukhune Digital TV mo ke presenter ya lena ya Mmamorata ayanda a tsa manyalo setlogolo sa babina tau bona ke ra ngwetše ya dikwena o lebeletse fela show ye o e ratang e bose fela bona ke bolela kang ke se bolele ka show ya rena ya ka mehla ye bose ya Queen for a Day le gono le a re le tshwaretse Mmamarishane kuo dipsineng ka yena. Re a go amogela Mmamarishane le kae? Oh, a re gona re a go amogela ka mo Relevita Saloon re ka kena. Le ka kena mama? Se se le kae? O ke ne ntse ya rena e re tshela le gone o ile gore go tlo go botse fatsa manana mme go tlo te ponela le ka Queen le ke dile fase. Dumelang baburi le nna ka ke nna Angel ke tswa mo J-First and I'm the nail tech for Queen for a Day and my handle ke Angel's Nail Pet on all social media platforms. And make sure that you tune in every Sunday and then look on the Queen of the Day or maybe you will be next, you never know. So keep on watching. Thank you. Re le rata go le rata bona stay tuned every Sunday a tle ba re le gona re go tshwaretse bomme batsadi bomme ba lerato ba ba re godishitseng ba ba tlhokang gore nna le wena re ba pampere ka mehla le ka mehla re a o rata ebile re a go naganela. Ka re le Queen for a Day le re tsweletša mo setšhabeng gore re kgahle matlho a batho re le Queen for a Day re le seka la lebala o ka re phoso di ka di dira mara batswadi re le batswadi mara ka re le bana le re goba gobela re tlo ba Queen for a Day re ba ba botse ka mehla le ka matšatši ka baka la lena la Sekhukhune Digital TV ke a leboga. Re sa le gone mo Queen for the Day ke re tshwaretse mme o le gore wa re rokela go le gore re ba botse le ga le bona basadi ba ba le ba botse ka moka ke ena a sa go motšhene a roka batho ba rokela batho ba gore le gone go bona gore ba swanela e re a le dumediša ke a le dumediša mala ga shoe. Okay, re boe gape re go dumediša mo gae ke go tshwaretse yena bjale ke gore ke rate gore mme o ba botse gore po wena mang o tswa kae gae o thomile neng go roka. Nna ke nna mme Makunyane ke nna Mokiwa Makunyane ka leina la ka re bereka go roka re rokela bomme ba diaparo tše botse tše tlo kgahla mahlong a batho re le ba makone ba Mmanakama re bereka ka go roka uniform ka mokatše ke kgone gore ba re a le roke di-uniform fela ba re roka dilo le di-catering and stuff ke be ke teka gore le ntlhalosetseng ga botsana gore ke le specialisa kae le gore re diteko mo menyanyeng re tšhepišetša ka gara ditente re thoma tente fase ra itiela re draping re ya le di-ceiling ka mokana re beakanya re bea ditulo ditafola le mapolo mo godimo. Okay, a go thata Sekhukhune re sana le mme Makunyane le gone le a tseba gore re mo Sekhukhune Digital TV bona show ya rena e bitswa Queen for a Day a rena le mme wa re tšhafišetšang bomme basadi bake le gone o tlilo le explainela ka mokgwa a berekang ka gone jwale o rile a re yena o roka le tša sekolong o ra gore o reka di-uniform tša go fapana tša mo sekolong go ra gore bana ba mo around Sekhukhune ka moka ba nyakang di-uniform ba ka le founela la gono ba direla diaparo go fapana ka tsona ga go kgathalega ba tlono le fa di-color tša gona la ba rokela di-tracksuit di-tunic everything di-keeper di-tracksuit di-jersey di-cat di-tunic ka moka re a dira
Hey, mogai go bontšha gabotse gore re swere dikgwari tša bagwari. That's why re go botša re swere di-queen ke nngwe ya queen ya rena ye e le gore e make sure gore di-queen tša rena di be botse ka mehla le ka mehla. Jwale bona wena o tsebe gore o dula o le mo o dula o bogetše Sekhukhune Digital TV lenaneo la rena le le botse la Mmamorata Queen for the Day. Ke nyaka gore le ba feng difounu tša lena ge ba le nyaka gore ba kgone go tseba gore ba le kry kae. difounu tša ka 076 5176 444 dula Jane Fes Fergelegene P. Batho ba ka re sa buile ba le mo re ko le gore ba tlilo mo mene maikatsi ba mo dira po gona ke le sera a usaka nko le bella ba gona go tshwetsa a se Rebotile from the Doll's House. And like ke la molla le ke mo botsana gore o tlo fetša tshana le ena at the end of the day. And then Rebotile o mona gana go mo dira go Humanity, just a simple, very glamorous glam. Somebody different, but come with it. Yeah, Yes. okay. Like features, in hands. I don't know change. I don't know more. Sana already. Don't know in hands. I'm gonna correct. Yes. Nna te koela mo magaeng bona le gone le re le tshwaretse Queen for the Day ba sa mo pa re tlo boa. Dumelang babuji ka moka ke re Botile le doba go twa ka DP ke na makeup artist wa nna wa Queen for the Day. You can find me on all social media platforms. Facebook, it's at the Doll's House. You can find it under the page, and then on TikTok is at the Doll House. My contact numbers are 082 787 5477. Ke phela ke go tshepisitše ka methara re sa le gona mo re sa ka bose re bona mo re a ipsina jwale mme Makunyane be ke na ka gore le mpotšeng gore ke eng se se le gapaditšeng gore le support-eng lenaneong la rona la Queen for a Day. Se se re gapeleditše gore le support re bone re na le tlhotlheletše gore nto e le riago e ka di direla se sengwe ka bokamoso ka gore bana ba bantšhi a kry-a ba bone bokamoso wa bona mara ga batswadi ba fela ba ba farafarile re bona ba tswelelela ka go kwešiša gore motswadi ke eng ke mokana le tlhompho batswading nna ra bona ga le re swara gabotse la re ga le rela le re ria sa gore a re le bakameleng re tle re boneng gore bana ba re nto e botse ba re tshwaretseng yona ke ya mokuta mang ka yona re bona e le nto e botse ke gore ya mogai le wena o tekwetse go tswa go mme Makunyane o tlhalositse botse gore o re support-a ka baka la gore o bona re diante botse se segolo thata se re se dirang go ke go thabiša bomme batswadi ba rena nnagana gore batswadi ba re belege ebile re boe rena re belege bana re ba fe bona ba sa re gošetša bana again kore ga ba khutše a re ba khutšiše ba le ke nako ya gore re ba thabiše re ba lebogo ka go ba phampana go ba bontšha gore re a ba rata ke batswadi ba rena ba re belege ke ka mo bona re le mo mme Makunyane a ba direla diroko tša bona gore ba kgone go kgathiša ba kgone go gopola ka nako la e sa le digareng mme Makunyane ke rata lerato la ebile ke leboga lerato la namma ke a leboga nna ke a leboga ke a leboga thank you kamoso bara goši ke Dr. Tshibalelo Mehla Matšatši ke tlile fa ke memilwe ke ba Queen for a Day go tswa go Sekhukhune Digital TV. I'm here, I'm happy. Se se le gona fa re tlo thega bo mma go rena re tlo bontšha gore re a ba appreciate re tlo bontšha gore re a ba rata re ba treat re ba fe di-treat re tlo netefatsa gore bo mma go rena ka Mehla le Matšatši
re a ba bontšha gore re a ba rata ka go ba direla bogabo re ba performele ntho ngwe le ngwe ba e nyakago maheleleng gobane ba re tlisitse mo ba re godiša maheleleng amen ke sa boile gape ba boge mo gae ke le bonetšhe kare le ntshepe ke a tshepegala bona today se ka lebala re mo Sekhukhune Digital TV a re se re queen for a day ya rena le kgono e re re bona Dr. T. Wash up. ka wena ga o tsebotse go tekwa jang ga o te bona o le sorjateng le go ke thabile ka nnete o sa le iponaneng la mafelelo fela o le so ga ke nyalo ka 2009 2009 ke ile gona go bodia di-makeup manala ka motšhatšwale e re bone manala a lena yo a mami le kgono le a mmona ba mo dirile manala o dirile meriri e mebotsebotse makeup gona a ke sa bolela jale re thobe re a leboga mme wa rena re bolela ka queen for today for a day re a leboga go ba ga lena le kgono nako ya lena re tlile mo tlole gore le leboga e le motswadi wa rena gore bontshe gore mme batswadi re a le rata ka moka mo gae re bontsha gore re le deserve go fihlela le re godišitše le kgono le re a leboga sex se senyane se ka le fang sona for gore belega le be le re godišitše le bana ke le nna ke a leboga ba go mo gae a ke thome ke leboge lena nako ya lena go ba le rona tšatšing nna le kgono mo ke mo re feletšang gona a le kgonne nna le a ntseba a yanda wa lena ka mehla a yanda tšamanyalo setlhegolo sa babina tau ngwetše ya ba kwena ke tsama le batho go tshwana le ba a ke thome ke re a butwaka ke leboga go ba gona mo godimo ga show pele ke feleletša onko ba botse gotse gore ke wena nna ke Dr. T wa lena wa mehla le matšatši o šego le mosegare wa emelela ba go bone mogatšake ke a leboga le kgono ge le mmemile go tla go bona the queen for a day thank you very much go leboga nna le ka moso ga ke go bitša ke kgopela go mpatamela ngwanešu ke a leboga re bile go bile bose go bele wena Emelela, darling.